Meghalaya, Ribhoi District alongta Meghalaya Karbi Cultural Society atumpen Kechengsi Zonal Karbi Festival katalon duna birta nangle. Karbi akheita khe barim lapen khe kang tim binong. Athe lun tomo jutang jubat pinding sumpot lapen lamet lamchong ing cholim binong. Karbi anglong lapen West Karbi anglong penan parta Meghalaya along rialong kidwa Karbi atumpenta jutang kapachanji lapen kapacit hangja phan pinning anikan pen Kechengsi hawar Karbi risnim so rongaje paman pon Meghalaya angkang prep jama district alongta Karbi jutang kapachan lapen kapacit hangja phan rong kitong padopon Meghalaya Ribhoi District Purduapu arong alongsi rongaje paman pon Rongaje aklamalong alhi serpuaman pen red kharpati aricho RR clan chetongdon Nilipilada kiwang justimated nilithagale panagawang ali. Taisi message ki pikan tumbang galelo. Itu minglong khai jan kaching hon donanji Karbi lapen khasiam ko maso kaching hon akenang sot maso kutaksi nilis taminang itu long pinida kiwang pen la som mailong nang chetong. Pini Karbi Cultural Society atau pancho yone Assam pen Karbi anglong pen angtang ustame Kechengsi Karbi Zonal Festival asom mai nang kibi bang kata kabang ke pi chun pemelo la berala itum ka chipado kadle si pinia bang ke la so dim ustame chun lo kusini mathal. I must extend my heartfelt congratulations to the Karbi Cultural Society for the relentless effort in bringing this auspicious program a grand success to now. Okay, akhir tu lekang pecahan itu lah. Sebenarnya tu dia kini apa lo? Nalu tu dah Meghalaya tadi kasihnya tu puluhan murid ni kagulang tu puluhan tu. Ini tu Karbi akhir dokumen sulit roknya bantuan. Maka sombong suling ko ini tu bangke. Upili kasih sakna join pen bang alam kerongdun bang kailong kerongdun santo koho sila pini armi ini tu kemat hanangi kacini nangji alam alam perelo non wama khai bangke methan akhai maso kecipat lang akhai methan akhai bukan panggung apor Sipini itu KCS pen, anke itu karbiango angkang jadi itu karbian angkang serane itu Urucol punon, Zonal tu Meghalaya punon, macam Nagaland punon, Manipur punon, alam tin serane kolama karbi itu ke panggung pentung bor ini. Iba OL terang advisor jangka amka. Iba HS England badiru advisor Inongelam Mahatmat Dukala Karbi Cultural Society Meghalaya Zone Iba Albinus Timung kum President badiba Superlin Ronghang kum Secretary Ngisnyo kemen yang didonrengkat jongki parlok kibawan napo Karbi Anglong. It is an honor and privilege to share the dais with our friends from Karbi Anglong who have been here, led by Shri Vidya Singh Rompi, General Secretary Karbi Cultural Society Central Body, also the ex-executive member of Karbi Anglong Autonomous Council, and all the team who have come all the way from Karbi Anglong.
especially to the beautiful dance that you have just performed.